Kino hikai ki badan pelat spangun, henne kesngi ke arhu pratrik unai lur, kila lektor syaka office trekam ke National Institute of Open School, NIOS, ke badan Directorate of Educational Research and Training Center, DERT, ke badan Halaim Kra Shillong, ban panjing pencai halor ke kenram hadin bala penmi ke result diploma in elementary education men haka kendai trek unai lur, haka ba kino yakon ki dan pelat 1,000 ngot, hendai ki bala pas ki dan tang 100 tam. Kinong hikai ki bay kon yagani examen ki day ki ba hikai haki school deficit school SSA but ad hoc school. Kani ki jing lektor syakani ka office kelas dang na do ka por shpo bjem step rengkat ka jing kersan lang ka Meghalaya SSA School Association. But kini kinong hikai ki la syong haplau jong ka DERT rengkat ka jing perta ba ki plakat bandawa na ka NIOS bakan bisar benia biang ya ka result bakla dapat mena ka bam syam lapenhon setia yaki. Hadin ka jing elom lang hang ni hadu lai kenta Director jong ke Directorate of Education Research Training TG Momen ulah khot yakren ni kino ilam jong kini kino hikai ki balai khi bala je tang san ngot ban mi khman hadin balawai ke jelang uba Aristotle Si Rembai President ke Meghalaya SSA School Association ulai tu bau Director lapan por ban panjing pensai na ke NIOS Regional Office Guwahati haswa ke Suti Puja kumta kini kino hikai kila ai por hadu ka nyotorik urisau bala da kimyo jingsai kini ikan dua no ya ke menteri sarkar ke bakmi ya ketnat pulih putih hak ni ke jela balada ke NIOS kamla man ajing pensai haswa brai no pra mentaka senam arjakan riau kini kino hikai kin sapai kmat no syaka ying syari la pan por nangi ban ai por iki hapo jong kan neswa ban sedang ka puja tingi pan na ka jingtho gi ong na kaliang jong ki kimla ban ai ka jingtho na mar kim don authority ban ai in written de ki request yang ki trainees ban ai por ki tat chwa kan ka puja holiday ha kan ka tayo ban wan ki dai mi chapo Guwahati ban pan jingsai alor kan ka jingkular jong wan stand director ban penmi ya ki resol hapo shikosngi hadai ka slem long kumta so ki laong ba ki kerpat yang ban ai por ki ba kin pan da ka jingtho na po regional center lano kan ka result kin announce ka result ka batmai de kata kalau kecing yang keren ni bat ki officer jong di DERT kunjo officer jong NIOS de kasyong menta happy ki trainees ni rai kum nong in ai pori ki kumba ki pan swa ka puja ne kini le na kumwe some trainees are saying that we will give them times before the 7th of October they have to clarify everything yes shall we go with that yes Kalian jongki ke la panpor ni ban manage setiap support regional center jok NIOS support Guwahati ban pan in written ya assuran lano kin kena ya kena result kunjur lano kin tumbe dikini kin rom program ka bai dai ban kena result DLF ka ba kin no hikai ki ya kendo menta panpor bakan magin ai por ki ba kin ya kena kam shwa ka puja holiday de nakalian jongi menta ka ji hadin ka ni discuss but ki trainees nilarai ban ai por iki shwa ka hinyotrip October ban ai yang in written yak ek ba ka NIOS kala le ban nano kin pun banaya ka result shushu lada kimla ban ai yang in written apo kali ka por mingila bo ninle yikindo education minister ban leira sarkar ka bai dei ban kani kicing ek ba ki trainees kile kendo shushu lada ngim yo ek kicing sai lada ka result ka NIOS ka company yang result shwa December araja kan riu nim ban si ban lektet ya kicing khang jong ko nang ban yo ya kala ko hop trainees